أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بینەران و بیسەرانی خۆشەویست، سەلام و ڕەحمەتی خواتان لێبێ. خۆشحاڵین لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی سەدای زێڕین بە خزمەتی ئێوەی زێدە خۆشەویست ئەگەینەوە. ئازیزان و خۆشەویستان، ئەمڕۆ لە شاری قەڵاو و منارەین، لە شاری هەولێری خۆشەویستین بۆ ئەوەی کۆمەڵێک دیدار لەگەڵ خۆشەویستانمان لەگەڵ قورئان خوێنە بەڕێزەکانی ئەم شارە بۆ ئێوەی خۆشەویست بگوازینەوە. هەروەها لە ڕێگەی کەناڵی ئاسمانی پەیام و کەناڵی ئاسمانی بانگەوازەوە
بتوانین لەم مانگە پیرۆزەیە کە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە زیاتر دڵ و دەروونمان بە قورئانی پیرۆز ئاشنا بکەین ئینشاءالله. هەروەها داواکارین لە خوای تەعالا ڕۆژ و نوێژ و تاعات و عیبادەتی ئەم مانگەمان لێ وەربگرێ بە دەستی خاڵی نەمانگێڕێتەوە. هەموو ئەو فەزڵ و فەڕ و پلە و پایە و بەرەکەتەی ئەم مانگەمان بۆ بکا بە توێشویەک بۆ قیامەت ئینشاءالله. خۆشەویستان و بەڕێزان، ئەڵقەی ئەم جارەمان ئەڵقەیەکی تایبەتە لە شاری هەولێرەوە، ئەویش لەگەڵ مامۆستای زۆر خۆشەویست مامۆستا مەلا سەردار. پێکەوە دەچینە خزمەتی مامۆستا و کورتە پێناسێکی خۆی هەروەها ناوی خۆی بە ئێمە و ئێوە ئاشنا ئەکا. مامۆستا سەردار بەخێربێن. زۆر سپاس دەکەم مامۆستا محمود. خوا لێ ڕازی بێ. سپاس بۆ قبوڵکردنی داوەتنامەی کەناڵی پەیام. زۆر سپاس. زۆر دەمێک بوو من غەریبیم دەکردی بەڕاستی. وەڵام من شەروا خەریب بوو میش ببرێم من بەڕاستی باشە خوا خێری پێیان بنووسی یەکتریمان دیتەوە. وەڵام من بۆ خۆم زۆرم پێخۆشە کە بە خزمەتت ئەگەم. عزیزم هەڵبەتە جەنابەت جێگەیەکی تایبەت لە دڵمانە هەیە، هەم بە قسە خۆشەکانت، هەم بە دەنگە خۆشەکەت، هەم بە ڕۆگەشەکەت. سپاس دەکەم عزیزم. چاوت ماچەکە مامۆستا گیان. مەلا سەردار کێیە؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناوی تەواوم سەردار کەریم مەجیدە، لەدایک بووی ساری 1980 لە دەڤەری قەراج و منطقەی مەخمور لەوێ لەدایک بوو. کەندێناوە جیایە قەراج قەرەچوق دەکەوتە بەینیان ئەو جەدەبتە کەندێناوە. لە دەڤەری قەراج لەوێ لەدایک بوویمە، بەڵام منداڵیم هەر لە هەولێر بووە، ینی لە هەولێرەوە ژیاینە، لە هەولێرەوە ماری بابم هاتینە هەولێرە و لێرە ئەمە ژیاینە بەڕاستی. تر ئەوە بە کورتیە کرد. هەست ناکەی لە هەشتا ناچی؟ یعنی لە هەفتەیەکە دەزم؟ هەستەکەم گەنجتری مەسەڵەن بەدەری خۆتانە لە ڕدێنت سپی نەبووە، پیرروپەکەوتەی پێوە دیار نێ ماشە وەلێت خوا هەر چۆنە بینیوی هەروە بووی. ئەوە چەند بۆ 10 ساڵ دەچێت؟ ئەرێ وەڵا وەنیە ڕاستەکەی خۆبی لە 6 ساڵ. یا ڕەبی سلاوی ڕاستە عزیزم. مامۆستا هەر کەسە و لەو خۆشەویستانەی کە چاوپێکەوتمان لەگەڵ کردەوە بۆ کەناڵی پەیام پێناسێکی تایبەتی خۆی هەبوو بۆ قورئان، ئاشنایەتی لەگەڵ قورئان بە جۆرێک وەسف کردووە جیاواز دەویتر. مامۆستا سەردار چۆن پێناسی قورئانەکە، چۆن لەگەڵ قورئانە هەڵی کردووە؟ واللهی مامۆستا محمود قورئان معلومی جەنابتە ئیتر خوای گەورە خۆی پێناسی کردووە و عولەما پێناسەی ئەو پێناسەیان کردووە کە دەفەرمون وكلام الله المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام المنقول إلينا نقلا متواترا بلا زيادة ولا نقصان ونزل على قلب النبي تل ظلي بيغنبري شو عليه الصلاة والسلام لبو تواوي كائنات لخزمتي ما مصملا وشيار دابون شهيد وشيار طبعا حياتهم زور بزوري لقل أو دابوا هر أبيش هاندرم بو لو أوي قرآن مثلا بدن بخينم شعرێکی هەبوو دەیگوت ئەگەر قورئان نەیجوولاندی، ئەگەر قورئان نەیهەژاندی ئەوە بگری بۆ حاڵی خۆت. شعرەکە دوور و درێژە زۆر باسی قورئان دەکا. ئیتر ئەگەر قورئان نەیجوولاندی و ئەگەر قورئان نەیهەژاندی ئاەتەکانی قورئان و گەورەی قورئان و عەزەمەتی قورئان تر بگری لە بۆ حاڵی خۆت. یعنی کەلامێکی گەورە و معجیز و عەزیم و گەورە کە تاکە معجیزەیە دەتوانم بڵێم ناومان داماوە هەتا ئێستاکە گەورەی قورئان یعنی تعبیر ناکرێ مامۆستا هەندێک شتێک ناتوانانی تعبیری بکەی بەڕاستی ئەوەندە گەورە ئەوەندە عەزیمە ئەوەندەیە بتوانین ئینشاءالله لەو ئاستە بین کە خزمەتێکی کەمی قورئانمان کردبێ. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي وارتفع ومنزلتك عند آخر آية تقرأها لو كسانا بين يا ربي لروجي قيامت هذا قوترته وكسيك قرآن خينا بخوينا وبرز بوا لقى القرآن خيندنو أتو برز ببي ولا بولا إخوة سبحانه وتعالى ومنزلتك عند آخر آية تقرأها دبي تشندر بيو منزلة قورية أو عظيمة مثلا ترى أو قوري قرآن وعظمتي قرآن بيناسن أكري تعبير ناكري ما صح مجال طبعا بدل لوي كمانجي رمضان خوي مانجي كتايبتها بقرآن بيروز شونك القرآن لمانجي رمضاني بيروز هاتوا تخواروا جنابت شون مثلا روجانات شون گوزەران ئەەکەی لەگەڵ مانگی پیرۆزی ڕەمەزان چەند قورئان دەخوێنی ختم چۆن ئەەکەی چەند چماوەیەک لە مزگەوت دەمێنیتەوە مەسەڵەن؟ بەڵێ وەڵا حتا بتوانم تەواجدم لە مزگەوت گەلک زۆر دەبی ینی مەسەلەن لە 5 فەرزەکە بە تایبەتی کا من نوێژی بەیانیان
هەر بە ساردوازەی ینی مانگ ئەوە نوێژی بەیانیان و مەغریبان و عیشایان ئەوان هەر بەخۆم دەیکەم ئەوانەی کە بەجەهرینە نوێژەکان بە تایبەتی لە مانجی ڕەمەزانیش محاولم کردیە مەسەلەن زیاتر لە خزمەتی قورئاندا بم یعنی کاتێکی باشم لە بۆ تەرخان کردێ لۆ ئەوەی ئینشاڵڵا خۆی گەورەی لێمان قبول بکە ئەساس ئەوەیە یعنی الحەمدوللا بەجێرە تااقەتی خۆم ئەوە هەیە لە تااقەت و ویسعەت و ینی تۆ بە دەرەوە نیە بەڵام لە جێرە تااقەتی خۆم یعنی الحەمدوللا تانیتم مەسەلەن لە خزمەتی قورئاندا تەحەدەکی کەم سپاس بۆ خوا الحەمدولله پێم وابێ مزگەوتەکەت کە ئەم مزگەوتی ئێمەی تێداین ئەم چاوپێکەوتنەی تێداکەین تەسەورەکەم جۆرێک لە قەرباڵەکەی پێوە دیار بێ لە فەرزەکانە الحەمدولله حتمما جەنابیشت تەراویحیان پێ دەکەی الحەمدولله ئەو شێوازی کە پێی دەخوێنی بۆ تەراویح طبعا مەقاماتی عێراقی بۆ ناسراوە کە مەقامی حەزینە مەقامێکە زوو دەچێتە دڵەوە وەکو مەقاماتی بڵین تەرتیل و میسری و ئەم بابەتانە نییە لەسەر چتۆنێک دەخوێنی مەقامی سەبا زیاتر هەستەکەم احتیمام پێ دەدەی بە حەزینی دەخوێنی بۆی پێمان خۆش هەندێکمان بۆ بخوێنی دوای هەندێک ان شاء الله والله ماوسە محمود طبعا طبيعتي او كسوايا كجيل القران دغري اجر لسر يقنمت بروي توشي ملل دبي اجر قراني بصراحه لو اتو محاوله بكم مثلا تغيير بك تحويلاتي مقامات برو لبو مثلا بيغورا ولا توند مثلا نشاز نبي محاوله بك قرانك الراس والروانج بخيني او كسي كمستمع او جيجرا حسب اطمئنان دك حسب ضل خوشي دك لو او ضروره بتابتي زنابش اماجت بوقت كمقاماتي عراقي فعلا مقاماتي عراقي زور خوش من ئەو کاتێک کە تەڵەبە بووم لە بەغدا لە خزمەتی ئەو قاریئە گەورانە زۆر بووم ئەوانی عەزەمیە مامۆستا حافزەکان دەیانهێنا لە عەزەمیە لێ دەردا دەنیشتم دەچوومە خزمەتیان زۆر جارن لە خزمەتیان خیندیتم بەڕاستی تامەکی زۆر عەجیبی هەیە دەڵێن باسی ئەوە دەکەن ڕۆژێک محەممەد سدیق المنشاوی دێتە بەغدا کە دێتە بەغدا دەستە میوانداری حافز خەلیلی میوانداری دەکە و لە دوای ناخواردن و ئەوانە تەکلیفی لێ دەکە من شاوی تەکلیف لە حافز خەلیل دەکە قورئانێکی لە بۆ بخینی عەشەڕێکی لە بۆ بخینی دەرێ کاتە کە عەشەڕەکەی لە بۆ دەخینی تەماشای من شاوی دەکەن فرمێسک لە چاوی دێتە خواری یەکسەر کە تەواو دەبی ناودەوی محەممەد ناودەوی حافز خەلیل ماز دەکە دەرێ وەڵڵاهی ئەو قورئانەی کە لەسەر زاری پێغەمبەری خوا خوێندرایە ئەتوتی پێوە دەخینی عێراقیەکان پێوە دەخین بە فعلی زۆر خۆشە یعنی تامی لێ دەکەی ینی هەز دەکەی فعلا لەگەڵ ناخ و وەتەرەکانی لاشت دەجوولێ دەتهەژێنی جیاوازێکی زۆر خۆشی هەیە بەڕاستی قورئان خوێندنی عێراقی ئەوجا من الحەمدولله لە خزمەتی ئەوانە زۆر ئیسفادەم کردێ بەڕاستی خزمەتی قاریئەکانی ئەعزەمیە جەنابی شارەزای جەنابیشت لەوێ بووی ئیسفادەم زۆر لێیان کردێ بەڕاستی لە تەراویح وەڵڵا نارم یعنی دەگۆڕم یعنی حەسەب ئەوەیە ئەوجا ئەگەر حەزت ان شاء الله سورة فاتحة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين ما شاء الله بو نمطا دخينا مزاري وهي حسب أو مقامي حجاز وزوريش بلزت والله مقام حجاز زوريش خوش أو زاد تحويلات جاري وهي حسب بتانا مثلا أو زاد قرآن خينيش تلاقى طاقة تبو هوليريا ما بيدني الزوقك والله الزوق تبو فعلا دتاني مثلا إبداع بكي براستي بس أكل زوق نبو يعني أو نبو هر أوي جوشي يتخوا أخواتك زوتايكي راسته صراحة ما مستا هي شكل قواعد تجويد بله معلومي جنابته كذا
للروي تعريفه إعطاء كل ذي حرف حرفين حقه ومستحقه ومستحقه بله جناب زور جوان درك بحرفك عندك وهتا زور جوان يعني دري دخي زور جوان الحمد دتشي السري أمانة ما وصل سردار لك شو فير بوا بيشي أوي لقراءات بخينم لقراءة حفظ عن عاصم لطريق الشاطبية بله طبعا أوي كأما داخلين لطريق طيبوية جوان بلام أمن لخزمتي ما موسى حمزة عبد الرحمن طبعا الحمد لله متمكنة زور لقراءاته لحفظه لا بهر سادة قراءة لبرا بشواذ كانج ما شاء الله زور الحمد لله أكيد مساجي اللي بينا خوش بهرحال روجك تسمى خزمتي ما مستاي قوتم أمن حزنا كم بخينا من خزمته طبعا أمن أوشم هي ما مستاي محمود كم حزمنا دركتنا براستي فيهم خوش زاهر ديار بو هربو برنامج دا ديار بو كلمة سن معاناة ما بيني تازنا براسي بينا خوش دركتن بلام كاكتسب كم مثل ما وصل إرفان وزنابتو ورحمة ليبي فيهم خوش ندركتن لتعزية أوشتانش ناخين براس قد نمخين ديا لبرو إيش مني بيشي مني الحمد لله لإجازة ملاياتي مورجرتيا لخدمتي ما وصل ملا محمد سلمان باك وما وصل أحمد وكبر رجل ما وصل جورانا خدمتي أخينيتم وخريجي جامعي بغداشم كلية شريعة وقانوني بغدام طواو كرديا يعني أولية بتسم داب يعني ولو والله شرفة جورية بلا من أو من كرديا ناتوانا مثلا بتسم تعزيان دانيش مخين ما وشتانا بتسمى لا قلت ما مثلا قرآن دخين وبيم خوشة وحزم ليه التصور ده كم يعني باشش زور باش زور كيف بخون ده بله ثم لخدمتي دانيش تمو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى بدسم بيكردو لقد أعوذ بالله بسم الله وزم نوزق قرأتي لي قرتم ما شاء الله خوشم زور بقولتم كسل من باشترني أو دسم دادنيش ما يسمع وصا حرب خوما ما نوزق قرأتي لي قرتم قلتم طبعا مستحيل أنا من يسم بيناكري أمن طلبوا وزنابيش ما مستوى لخدمتي ما مستوى أو طبعا حمر رجيت اسمه خدمتي حتى تواب الحمد لله يعني خطبة كاملة مكردو لقد خيدني تزويد ومجموعة لو قواعداني إمام الشاطبي رحمتي خوي لبي حتى الحمد لله إجازة كم ورقت لخدمتي ما مستوى رمك الحمد لله أو ما مستوى حمزة طبعا شوية زورتون ده بله حد زورتون ده ما مستوى يعني أو مجموعة برادر بقى ويرنا وده والله يسمى شاويش بيت ما مستوى غلطة شوية ده قدر أقوله عليه ما مستوى خويتون ده الحمد لله إذا ولا قبل برادري شيء لعمره وين بله ديار بولا مدينة طبعا كوري درس وتنوي قرآن وحلقاتي وتنوي قرآن هيا لقل برادرك لعمره بينوتم هو مع مستوى دان شوي القرآن ضلته وبابسينا لا يبزانين شونا بله زين غلط مع اللي دقري ناقري خو ما بي قارئ ما كز غلط مع اللي ناقري بخو مانين والله هردان يشتم استعاذة وبسملة كردو سورة فاتحة خند بدل زناب ده فرمي دوان زغلتي اللي قلتم دوان زغلطة كي شيء طبعا زور واقعي وجدي ومظبوط بو والله منيش بدنك بو موتم حقيقته وتي خلشي شو نوتم كردستان وتي خوي جورا بابرستان كاو إيوا أهل دين وأهل علم الحمد لله رفيقة كم قلتم أو توجبوا سورة شيء وناخرني سورة فاتحة بخينا كردتي ددوا زغلتي لتو قرتوا هر من بشق دركات هذا ولا مزقوتك هرنا يلا ليرة برحمة والسلامة راستك دادني شلنا مزقتي فيها 15 زود دقيقا حلقة داش لبيني مغرب وعشاء بالضبط إذا ما مستا شتي كش يعني هي زور مهمة من ضالي دوانزا صالان يعني هي هم قرآني لبرا دوانزا من ضال داني شو دوري قرآنك زور دل خوش كرا الحمد لله مزقوت فيها 15 صلى الله عليه وسلم والله ما مستا بما خوش جوه كان من أودي بنوري قرآن عندك القرآن ما بخنا إذا تشيت في خوش بقى أول بيه بس مقامك ده خني بقى أول بيه قل والله صوت خوش هر شو نقبل رازين ربي السلامة دي موسم هر رازين أتوش دنقت خوشها بس تشخرج بتوش دكان إن شاء الله لخدمت هذه خورها دانيش إنما لبض خيرين فرم بقى لخدمت الدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة
هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله تبارك الرحمن ما شاء الله عزيز سلام يا ربي دولة برندا كم لا والله ما وصلنا صوت با خدمتك كم نازانم چوی سووریا جنابت نەچووی صوت زۆر لە سوورەکانەوە نزیکە یعنی قراءەیەکی بەحت عێراقی نازان بڵێم سووری نازان بڵێم ئەدایەکی زۆر جوان ئەخوێنی ماشاء الله یا ڕەبی لەش ساغبێ محافل چوونە دەرەوەی وڵات شوێنان والله ماوسە محمود ئەمن زۆر تەکلیفم لێ دەکرێ یعنی پارساڵ پێرار لەپار بوو الله ئەعلەم لە شارقا تەکلیفیان لێ کردم لە بۆ پێشنوێژی ڕەمەزان بەستر نەچووم لەبەر چەند هۆکار و سەبەبک تایبەت بەخۆم ینی ڕەفزم کردەوە نەچووم ئەو ساڵیش هەر تەکلیفم لێکرا دکتۆرێکی برادر خۆشەویستەکە ئەوسار بەڵێ لە بەغداد بەشداری محافلم کردی ئەو کاتێک کە قوتابی بووم لە بەغدایە تەڵەبەی کولێ بووم ئەو کاتە لە جامیعە ئیسلامی لەوێ لە قاعەکە بەشداریم کردیە تا چەند زەرورە ئێمەی کورد بەشداری بکەین لەو محافلانە طبعا دواتر تێماندا هەیە یەکەم دێنێ دووەم دێنێ هەندێکیان موفق نابێ هەندێکیان کە موفق دەبێت دواتر لە خۆبایی دەبێت خۆی لێ دەگۆڕێنەوە لەو حاڵەتانە وڵات زەبا پێ درێمە وەستە محمود ئەو مۆزوعە طبعا قورئان ئەسڵی قورئان ئەوەیە ئەتوو تأثیر لە خۆت بکە یعنی بداية یعنی پێش ئەوەی لە بۆ خەڵک بخینی تأثیر لە خۆت بکە ئەوزە تأثیر لە خەڵک دەکاتە نا باسی خۆتبەکەی ئیمامی ئەحمەد بە نەموو جەمال لێ بووە کوڕەکەی خۆی حاضر کردێت چەند مانگ دەرێ ڕۆژێک بابم نەچی ئەم خۆتبەچی لە جێی بابم بدەم باشە بابی یەک دەستە زلچی هەیە خێزانی هێلکەی لە بۆ لە ڕوویدەکە حالەتێک لەو حالەتانە ئیمامی ئەحمەد جوبەکەی بە هێلکە دەبیوەتا دەی شۆ جستانەوی شنگ نابتەوە دەرێ کوڕم تۆ بڕۆ خۆتبەکە لە زیاتی من بدە خەنی دەبێت خۆتبەچی باشی حاضر کردیە تەوتی ئەچی باش ئەو جە ناوەڕۆکەچی باش ئەو جە خیتامەچی باش ئەو جە چیرۆک و قیسەسی عەجیبی تێدایە ماشاءالله
خطبەکەی دەدا کەس تاسیری لێ ناکە حتی تاسیر لە کەس ناکە سبحان الله زۆر لە دری دەبی دێتەوە مارێ و بابیشی طبعاً بەشدار بووە على كل قسە ناکەن لە بۆ خوتبەی داهاتوو بابی دەستەوە سەر مینبەرێ و سلام دەکە و خوتبەکەی دەست پێ دەکە دەرێ خەرچینە داوا لێ بردووتان لێ دەکەم جومعەکەی دی خێزانم هێلکەچی لە بۆ لە ڕوونی کردم هێلکەکە بە شکا بە جلکم کرد جلکەکەی لە بۆ شوشتم هیچ شک نەبەوە لەبەرەندی کوڕەکەم نار خوتبەکە دەگەردنم ئازاکەن ئەو خەڵکە لێک ڕدەستی بەگریانێ کرد سبحان الله کوڕەکەشی وەخت بدری بتەقی هاتەوە گوتی بابە یەک پرسیار باشە ئەتوو باسی هێلکە و داکم و جلکی تەڕبوو هیچ شک نەبووەوە و خەڵک دەست بەگریانی دەکە ئەو خوتبە بە قووەتم دا تەقیر سەریات گوتی کوڕم ئێرە بەخوای قسە ئەگەر لێرە نێتە دەرێ قورئان خوێندن ئەگەر تەسیر لە خۆت نەکە کام لێرە نێتە دەرێ مستحیل تەسیر لە بەرامبەرت دەکا هەر ئەسڵەن جێ لێ نییە حەزی لێ زوو بێدەنگ بی بەداخەوە يعني خەریکە برێم ئەو حەدیثەی پێغەمبەری خوا دەمانگرتەوە ڕب يعني خەڵکێک دەگرتەوە ڕب طالٍ يلعنه القرآن زۆر قورئان خوێنی قورئان لعنەتی لێ دەکا ئەو جە بەعزەکی لە کەم تەرخەمیە بەعزەکیشی لە تەکەبورە کەم خەمیەکانمان هەندێک کەس تازیان بینی قورئان دەخینی ئەسڵەن نە قورئانی تەواو نە تەجویدی نە مەخارجی نە صیفاتی نە حیچی تەواو نیە هەر لە خۆیەوە دەڵێ با پارەی پێ پیدا کەم بچم قورئانی بخینم کە وەڵڵاهی ئەوە باش نییە ئەوەی دی بەشداری دووسێ مەحافلی دووەلی دەکە دێتەوە لە پێش ناوەکە دەنووسێت قورئان خوێنی نێو دەوڵەتی منشاوی سقاری ئەکو عەبدولباسط محەممەد عەبدولسەمەد سقاری ئەکو باشە حوسەری بەڵێ وایە قاری ئەکانی تر بەعام محەممەد ریفعات مصطفى إسماعيل نوعينع مثلا أو قارئ الزخم وجوراني كعالمي إسلامي هجان شحات بخوي وكرو بهم يعني شحات بخوي بكركاني باشا روجك نما عندي من شاوي بري قرآن خويني القارئ الدولي محمد صديق قد اشتوى عليه قبول نبوة محمد صديق مثلا عبد الباسط دفيجناي بن سري قارئين ودولتي يعني قارئ عراقي كان حافظ خليل وقارئ حافظ مهدي بلى عبد المجيد الشيخلي على الدين قيسي على الدين القيسي رحمة الله عليه كلمة ونوفات بلى تخوايا كان ديد ناوي لخوي بني قارئ قرآن خويني ودولتي هل حزين لنا بوصان بناسرين من شابيه تاني وي عمري روحي نقرا لا اذاعه ولا تلفزيون كان بخش بكري براستي اما زور داخ لدرم براسي لبو موضوعها يعني سي او تسي موضوعها يعني الولايات مثلا قرآن خويني ودولتي فلان كوري فلان ده سيدادني شي بقرآن قرآني تواملي والله مقامات صفرة والله لا يعني بصراحة ده من أقصيده كان ببورة يعني والله قسم بخواي بيم خوشة دائما قاري آخر درجة باش ما نبي لا هم الرؤية كوا باش بيتن بلام لا عنده حالة ده بيني براسيت زقت بيريشي بينا يعني بينا خوشة مثلا قرآن خويني دولتي ناوروك شي بتعرش خوش نيش صعب والله حتما ان شاء الله هوادارين خوي جورات ساق بو اني شوي امش بك امين يا ربي ظاهرا اما برو كوتاي القا كمان درين يا اخو سلام اگر شيكات منظور كم وحزم لي بزول وزياتر عزيز خدمه البم والله ان شاء الله لدرفتي يشتروا لبرنامج نا نتساوكم درفتك بقى فيما خوش خدمه داري عزيز سعود مازك دعوتي ما وصل سردار بو برنامج صداي زياري يا ربي لشتان ساغبي هر سلامت بن استاذ محمود سباز ابو زنابتك الحمد لله امكانيته قدره وطاقه شي باشتيه الحمد لله برادر شي قديم وخوشويستي خوم زۆر خۆشحاڵ بووم بەڕاستی مامۆستا محمود لە تێکی لە دڵم عزیزی خۆشەویستی جەنابەت دەنگێکی خۆش و زێڕین و نایە بەالحەمدولیلا زۆر پێم خۆش بوو جێم لێبی بەڵام تر نازانم ئەوە وڵات دنا بۆی دڵت نەشکێنم هەر ختام و هەمیسک هەندێک حەز دەکەم هەندێک دەخوێنم لە مێژە جێم لێنە بۆ پێم خۆشە خۆشحاڵم سپاسی ئەو برایانەی پشت کامێرا دەکەم دەستیان خۆش بێ مادوو نەبن ئینشاءالله ومێ دەکەم هەر بەردەوام بن و سەرکەوتوو بن یاخوا چاوت ماچەکەین عزیزم خوا لێ ڕازی بێ ئینشاءالله خۆشحاڵم زۆر پێم خۆشە جێم لەدەن هەوزارم بە پێشکار و جەنابی شت قوربانت فەرموو فەرموو پێشکەشکە پێم خۆشە جێمان لە دەنجی جەنابەت بێ میوانێکی عزیز مامۆستا سەردار عزیزم سپاس کە لە شاری هەولێرەوە قبوڵی داوەتی ئێمەت کرد مەمنونی جەنابتین هەر چاک بیت ئینشاءالله خۆشەویستان بە چەند ئاەتێک لە قورئانی پیرۆز کە بەندە لە خزمەتتان ئەبم کۆتایی باڵقەی ئەم زارەی بەرنامەکەمانە هێرین تا دیدارێکی تر و بەرنامەیەکی تر لە سەدای زێڕین بەخوای گەورەتان ئەسپێرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.